kurwa sama gacha bunge ninde no mogoko asogotwara ababunge abasaye bakurugusi omubungo Dagoretti North igasaita Nairobi okorokuo moraisi Mbarati karibu mwana amona koru South Mogirango ntugwate Silvano Siosoro lero mokogoti kurugusi mokogoti abarai karibu bono ngotaka nayo mheshimiwa. This is your first time in parliament. Kioroche nki youth bale toke rikuru asore boni ga sofa muna kwa bere ngakiye nkiora tebe kwa at least kwa temire kwa room sa ukusi because they look up to you boni kana ebe ko musai kurusi ndio maana sana ndike tangani ntaide kurate ya bantu na ende babu gira na kura batebe yo kangambu ya mono ase ku tuara faith go chasende kangakire kura sana yendo ya kabere tebenga omogusi in general actually umugirango in general ochakire korra matunda yogo chora umusa immediately kero tuerete obogambi tuachagete kubeka abantamo entonkire guchikia abogiranga ari kero montere chikura abante bagwetana yaba ngabono nane kare chi committee chi CDF chigo chorwa committee inde yonsi montago chibe gabano chimba chiabo chiuka kenere tobogambi na sana kurusia mangana yobo kenyomba ekero kubeka abantamo development ya kobarais bono rochi to kero tubachiramo to ikaranzamo to kajya kubanga igora development amagari y'isukuru tuachakire ko remake y'isukuru chiri ngotu to kwaga jamna bono gana ateba y'isukuru chibwata maboti ya magotu abana bagwa kumugaso ibirasi byagajire ose 1950 1940 kare bitwa chidirisha tuachakire ko rosti y'isukuru echibuya na atebiri abantu bane nturi kuchikugora secondary nya ose primary nya because emechanda tubwate usiyari neri ngabona kwa kenyomba kero montata ide school yaye yesona chibeze titoko kuche CDF yetire chinke ndoko nara kobaga kwana ngabona koba muetani na monto gete committee na into nyombe ngumbwa tutaite school yaito school yiche kenu sugati chiaborwa chi computer abana bagwa mwacha bakanga koba bana bakugwe school na into kyachake yaito instead of thinking to equip tare 17 nkwanda tureko commission etivet tare kuna sababu mutinyon o communal mono mo deputy president technical vacation training institute eto asumire chiba sechito about 200 million tozi kwa gachire technical vacation training institute aria nyakivulira marongo kwa gacha tore etiti yae garia ng'oumuticho kwa gacha tore Kenya Medical Training College Nduru kera to ibekire within our budget so far so good again to akole meri to abekira bantamo to achakire ko make school cheito na one school yage to na ero sevia sana aro school ya Makarangumbu ali chitago brabu buja sana na aro inko agachande school ya Nyangweta Mataria buja sana and all those other schools and abantu baro we are branding our schools kara to akabaka isiko ya grey kera ko school ya grey kara ya grey manyana ngono soro agachire and those other things so chiskuru chipara amano kubeka abantamo that is what I can be proud of now namangana ndi kuchimutwe alache kuchimutwe bono nande kwa toro deputy president watari ne deputy president sana na kiyo kwa ramagendra yako chabono ko sebono naki utarangina nilia nkongira niliole tiganda kwana no mheshimiwa ga Nairobi Dagoretti gaiga omheshimiwa abantu baratebira abantu anya koigwa it is not in record anywhere nga nkoboli orobo gava lakini abantu especially abasaye online goete banya batanga omheshimiwa omugabano ito igakoro kusimba arati mheshimiwa mangana atobeka ngobia amangana ya bana ya mangana ya kuru banana bedla de denga kibia mono so ko parliament aiga and cake manenke lina cake njetinda ateba mwangu bondo gabana babusi but maito kwana kwa umugusi umugima no kwana kwa Nyasaye the voice of the people is the voice of God na nyebeke kebusi the voice of the people is the voice of God and it's you know we are talking it kwa nevin debekero 2018 reckon on 2022 was 2021 was 2020 it's too early but particularly in that inche esvono no mona virigumo gusi
and then that I'll always champion the issues Chomogusi as a whole. Korubogranga na my brother Osorabe Clevinto is young, he is coming. Ntukunyara kuanza kumcriticize too earlier. We give him room. We're only 1 year. In Joseph that I'm serving my second term. Abantu bane ban tested tried, tested and trusted. Igonga ndongiringa ki Musiengima I have it. Iga Kisii County Kenya mpaka no Nyamira. No Nyamira yenye yoka. Inche ngukwana. And engodenga kio Mukusio the wins from when background nero tagetinga to kuwa on behalf of Mukusi na ba watch on board to kuwa even to go affect Mukusi twins iko ndodenga ki abantu baminto bintombi yango ransa kasabi yangete iko bono abana inchi ba mwire bono iko na abana inchi ba mwire asenge nane to rekero mo president ya takusiri tukoriria youth vijana stadium mwengi maybe ari gukura bigorangeli ngarati pake kagera abarayigete bali babwate kibese bayire kibese kirikyo abasai abande bagotaba bagatama ni kibese ekyo asenge njunga youth bago shangiria tapake president yakakori organize abande mbale batetenga omwa mweshimiwa arati ni gakora iga influence ya bandu yete inawe. Did you influence anyone? Influence. My brother engete Lucy. Stadium mengi. Kwanza kwa Egypt ya viko mwenye ngane stadium mengi manijira ngoja kwa abantu influence. Igonga ntaketoteba clearly. Nga I've been having a position in many things nationally and the young people resonate. We take a position. Nje no mutakoli jeuri maskini jeuri. Nje to ngashingi mutako karakali. No dali mukarakali. To ko ngashingi ko minje position ya. I feel very bad. Ekere bintu byo kolekana bobe neta wenet ko kolekana. Yani abantu bero uburayi gotenena ndoranga ngaki 20 na malaika ngasimba ne malaika no what you saying ngaki ebintu bikebiri twa eri totenenere and I expect ngaki abarayi twa eri positions chokora abantu lazima to be responsible na mali alimake twa correct twa eri togenda an extra mile of what my brother was talking about. Once called somoni koroisko okonya abantu Simblinga abantu abana bagirito aberere bunge ngai na into a position ekerolege igaras moko nyabantu bami engencho urata keno ina ibiko konyi iko libo liabo songo stadium actually na nchibika no enchi na kumedike abasai nabantu bonse ndoche mbama na mado sinimanye kantenge nche a Kisii school andoko ende stadium boyo nkaria raisinga abantu lende enkwana ya mwanya abantu nero ya Nyasaye nchengo sabani Nyasaye no mwege no ebive na boto korekera lituko ondete yole muya lakini na nchirenga Nyasaye unganchire on behalf yo Mugusi kokwana yore bintu byabo senge njokora to no social media there is you have a lot of following abantu banya watanga mheshimiwa arati lakini rende kentokera nako boli mheshimiwa deputy president niko tarole nere sana Deputy President ngakio nayo Deputy President yokogera paka magendera letoroche buo eko la wata magendera chipara nkorosi mchire nero ko influence ko senga kibono igorenda abantu bonse banze botana na Deputy President yana gotege ntekamo the budget process ego chakira bunge ande gweti bunge chibeza chiabe ku ministry ministry ntangani ya webesa ministry ya health ya webesa ministry ya education ya webesa ministry ya security ya webesa ekero ministry ya webesa a problem to bwate Kenya yena and by the way egente getia get nyole Mugusi kabisa a problem to bwate Kenya yo ebinte binge very political extremely political inteni gona chole twe na bagirango ko bakorere gas
onde bwensi oranyare gonkonya mbeke rami Bogirango onde bwensi oranyare gonkonya ndete Kenya Medical Training College Bogirango ikegera noeti chibesa ngabona chibesa ichira Ministry of Health kali into go chikotenga bono ngango besa kitembe Kenya Medical Training College. It needs a political influence. That's mean your political influence. Bakekera kwa likire proposal go say PS go chia ziti ekegera system ye to Kenya tera ikenjira gete ibintu biko call straight ngabona nga be extremely political. Wana chenkaligiri lingankaraiga ngo ora pull strings chia magendera karatiga mwana 2022 maita abantu baito mukwete mechana nga wako tarana muntu gete ai kwa make stand go tarana muntu gete kwa make stand. Let me tell you something. Ekero kwa mekirie ekera na swete bunge ngachikonya kwa tema kusukume mangana kuru ase ministry ngenda ase ministry education ndigichi pesa ngenda ase ministry ya health ndigichi pesa kero montanya watainga kuja kesho. One of this is what I'm telling you. Nkagenda somo deputy president ngatema because in my way yo koligie mangana nkaenda ororo nkanyora okay nkiota gete mangana paragete ya kwamire mangana gete agakero mo PS akasabe file yo kare tukinkaransete tukaligirenga konya no muntu ikaransete file ye para yane kunyachenge guchimoino. It was standard ekayena no para eta nyanya guchinyansembe guchietago guchimoino nere ekayena no a contract ekayena no. So what I'm trying to tell you is this: political influence is directly proportional to development. Okay. Political ekero montare in such a position you go pull strings kokonyo mwananchi. Bona uroje mnaona ile school ya Nduru ngoya kwa Batore bus tarehe 17 November. Ngoya kwa Batore bus ya Nduru Girls November. How basi hiyo na yanyorata through the deputy president go sukuma Ministry for Education na ile bus school hii njara gocha konyora bus in the recent past. I mean in the recent in recent times probably could have pushed mochimoto wake. Ngumbu aliye school ya Monianku kwa enda tore naende kwa ya tore chibesa baka chirichi domito libere from the ministry kera CDF nchiko isana is it inke okirange bwari school 154 154 imbwate budget ya 100 million 100 million 20 million goes for bursaries 20 million for security 10 million for operations. I'm left with 50 million Kobagerachi school 154. It is not practically possible. Yes. The only way I'll do that, no political friends. And so I sought for the deputy president. Deputy president Okonye sana. Okonye sana. Ndaka dote yangachi manyete banana bedra. Ima da ne crusader ya deputy ya nje no moralia. Ono moralia lakini crusader ya yo. Na ndike to be kigende kebye. Na ndi ma thinga ki my brother Osoro no musandi we deputy. Njenda danga ki what he has said correctly. Na bogo okoli political alignments konyora magendo. Lakini tumoche ntoka ende direction ya abantu bandi batali politically right ense komia moraya kwa majiko soka iska na mambo kokonya na mambo matembea bakora tiara kora ngoma kani mbali kinetwa tiara kora tiara make a point yake. We expect that the onye Osoro mambi tayo Bogirango tonyoro muntu mungao otali nere politically correct nanya rama gendrali without segregation nga magendraya we needed a deputy a shaky the system chikolegas all over. I agree. Inerense tutagete at the moment njenda to de kimanikema William Nimos kitemne deputy president lakini ebintu mbiroro nyangete ebibe bigokorekana inse yo buraibwai ne deputy and I hope negende no kebe kigetegeregererwe because njeti ko bakagetegerera ba Kenya wonzi gotegerera we expect a leadership at the level of your deputy president. Ikera president, there is no difference. A difference nero. Deputy, the president nero. The reason they operate from the same office. Okay. They operate from the same office. Obo kurumi buralia. Obo kurumi. Buralia. Obo kurumi boko ba glorified. Obo denga ki obo kurumi wa de ba men. Ano kana budogo sasi. Enseto abantu baku passive na
banana bedra no mubale lakini perception ya very created na raliye lazima obo mube abantu bamayo creative perception lakini kana mwira ne tiga make a point and then you will respond lakini ndio ngaki ntusige the deputy president ekera ne hasa borule kurunoya oberi gentale bona andake muntu nari ugakorrete igo ikamanya ko igo ninko muborira Raila akoro ku Lord of Poverty andake igo ariko against the system ariko ku Lord of Poverty ige immunity andake abantu mbarakorera bataka. So what I'm trying to tell you Nick na andaka abuno ari NSB no ari as a Lord of Poverty na inche on David nga anda aso muibi lakini diana amoteviga woko buri kuna nini mubugate power ni mugwate power ngakimoto yako musta moko muroko muibi oyibire azegete ngimotari ko mu stack ona point ya nene point ya nene kana tiga personality tio mo deputy president e point nkwagiri na simba ne ntutakire go change system egere toba politically correct omanya ko ndara magana I agree with him abo arongo ateli tiri na ateli ena ateba iga e system tubwate bonoika mna tuikarastra ne ringa rasa mo be politically correct ama yetu no nyabunge ebinte bigwete ku by force politically correct mo be politically correct ebinte makoba e system tubwate tinko ya supporting system iningia it is a bad system lakini ona koba na era na nyolire aba ba tutangana rete mbachiri ko change system yenyo aba tutangana rete intuno tuazoire to kolienjera to so system itra retra bagirangera sidi bankoganya gabarete ke mtiti bankoganya system ira change kego change goji motwe when and good I want it to change igobono bali battery system gusiali bono bali batale battery system manyana kyogo maite na ateba iga ebinte bie bigo sugumwa intragede ane maite ante yabantu naende asa maskania manene sana aso muheshimiwa Timothy Bosiri asa maskania manene sana Abu mheshimiwa Timothy Bosiri musikere sana musani one na yaro kongeri na kingo kora siasa but mheshimiwa Timothy Bosiri a concentrate ko tabange system ngembe ndiye kuna kotange system nembe abagetutu ba masaba bakachikobanya skulu nyateyo bakachikonya kemedi site kekera lazima usukume kuru asa serikali lazima usukume kala igwa bono bakonya abande ba motogia social media abantu ba motogia nga etata nayo musaja kwa simba ekera chikulese gitikere montare ko ngori ngangi watokorege mwana inte ndikuchikonyora ngaye kwa tayege defendrend tayege akamanya ko ngiyota comment asini ni mheshimiwa nchena Bosire tu ange timwe ane frimbi tu agde frimbi nyembunge tu asere gurubunge ndio kwa denga ki biashara mna ngambe anga na Uhuru beanga na Raila Bose William aria magendera na kia gereto kareta devolution and for the fact yango dai mo tigasimba atebeke by the fact tigara kora by the fact nan koro story budget nekiniga emu mrabno yomoke we must force a system the truth of the matter don't getting a key a system where abantu abakuna babosoro mtwe would have joined the hands the likes of your Bob Wine to shake a system lakini kiroko nyora abana abake abasaya abake baso bangainuruka na era akunya kubwati umuntu gite kurumayenge nje umurudira matoro umuntu inabwatirie ondetere KMT nje tinde ko senko bali president I don't care KMT anyora kurwanda ondetere civet toko na kurwanda osnesa no technical vacation training system maete simba ro ya munge bweti ramu gana iro tama ndikutwa haja bidu mayara kile Mugirangari umuntu ari kumanyana technical vacation training institute kwa njeruto onzugumire ondete karate ronde nkyo kare ti mubwati onya ari kubwatira ira okonyire na bateri swali zo mheshimiwa kende ndaka to bwati William uko mubwati obo komise ine tipara ibere injetina hata yo support yo 2022 wala na 2022 maete ntogoika tomanye abora nyone ntogoika tokomanya ngo chokamba lakini okoba bona igato nero uri orase system yo wake batoninga umuntu ostuka ebintu byakorekana bwangu njega ki
kokitumo kanganya no mai siasa Zimbabwe kwa no siasa Zimbabwe kwa siasa eri siasa yindi oginga bobo inonya kuogaga gozore kwezo kuogaga na kwa kanu mosacha umugambi muganda mbatandike takombi wine tigaba umaito buganda lakini media through social media the world is a global village lakini ndio korati kwa mheshimiwa nataka kuburi swali kwa mheshimiwa ayene critic kyomo raigwense kurukale kwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta president naande you criticize him mpaka anaja kwa forum mwendeo sinere pi lakini bona moisonde omonto naro kwanza ote obori swali akabolinga omheshimiwa Simbarati niga konya kupinge president yako mwaka tata etiko iku lakini bona otebere mheshimiwa Uhuru ekatibero siku Uhuru abe executive prime minister alafu baba reno Raila no mosigete sana nande no mosigete na kwanya kwa Ruto na rakutimanya tinake kare kwa nga erabe president yatakorti kwerende etabuwa tinguru na wata etabuwa tinguru omheshimiwa nga ilavu ya obwanjani obunga ibwa rolo wa sudden paka bono kwa advocate yani toko change constitution ko garaba ntokete banyole chikasi my brother biango de I don't care ningo ko president as long as ngeki president nenyare ko gere ibintu bichenchi yani nanyare konyegeri umuti n'abaruto Kenya as long as kira konyegeri tari nkoibare nuko iba bono muganda tugwana no ma ntumie miga igatutwanga kid number 1 urno mwibia beko ko igoro na William na botokonyo ningo mwibia Raila rende ndobabeka bonse batatu ngawe Raila mietu akijikura na botokonyo ro mwibi na mbe moro iko bonse na baibira kina mbe manaro lakini perception ye perception no tiga go denge perception my brother kuru obwebi bwa malimo Yesu ku forestry ya kwerende ya amalimo ya forestry kuruso umulimi omoke alikitale 100 acres yana ande kaki otorekire bona umuntu otoreka siasa otorekire ono otorekire bona karatige kotokora inataka motevia ba YouTube bagusi nana kyo bwata sabaji YouTube bagusi na ayo mheshimiwa mate you are they expect you are the next governor kusi abalende briefly overai bwa kusi governor ngakimoroje what is the performance kusi land yons bono tingo nyara comment goro bogambi lakini nayo mubungo kusi governor ni wezi lakini I'll say this ntobwate challenges ibere isato but tigatora aba governor baituri bagatora na kibao kolegasi ntobwate reservations chaito the issues to koranga bintu biri buya como murararo ko Samuel okemo taragenda Samuel okomo gatebanga omosike buno mosikongwa igasoa obo governor when he's not a billionaire after 2 years over billionaire ama eteme chanda tubwate ne ringa allegation is again to na tebe njeneke again to ra change Kenya ya itoreji system na ndo change mentality y'abantu baito because no eno kimuyo again ta gukwanira tari nga gukwanira ko ba akurwanirira umugusi go akurwanira ndi wese nigaro chenga yani ne yare ngatari yero ikaranse tekere kibono iga nari cha kubanga nere anga bakora lakini nande no en Kenya tinigo defend ni majetu na nande na rocho ko tinigo defend mheshimiwa governor Ngwai lakini I want to say this that a perception yenga muntu kuti nabwo atichimeza turayitika na baraje na mu governor igire lakini perception yenga muntu kuti uro character ya ruta ya muntu no mwibi turayitika yani inu etutagete twanga ubwati ngana no mwibi kero muntu jawatenga uno mwibi naki ai kigwatu miyangu uno mwibi ai kuryo ligari na kuri nero ni cyane kete gwakana ayo kunya watenga muntu no mwibi tutigi bintebi na ndi bintebi tutane te mono gusine chindamwamu muntu kakutana ne ngari kedene takore ko boli omane na ndamwamu boli omane ekere ndamwamu nero ukimone ndamwamu abatu lakini ana ndi tienda kwana iga egendo kwate iga ngote iga yabasaire inkoro ba ndira ko abasaire na ko tebi nga
kende gionsi pesa betting imbate berata sana kende gionsi otagete gukora obutumo tiga kuobwa nje nabo gachikura abantu batambileti ene karakari gankaro sio besa obere batatega abantu batambileti ayo nya wikaransa mambibu se inaria neje karamu ne saa 4 kwa mago chaka ngamama ngayiro ngoliere na korama baraya mitandao korama baraya mitandao kwa mago so sport pesa waronge ine arega asirio kweni keji simbarati ase Facebook koranga wachiviri ndaito nyo simbarati ya konyoro musaro etani de million ko manage are constituency ga biyo wono you waste your lot of time concentrate no bugi babuga korama barai ba chorne sa getab kero man communist to ayem chema deni tolegete na ne mo tres no tolegete yes no nyate kanisa ga na president na tolegete na tolegete gita kanisa ngochi na ironje ko biye gita ne piano and deputy na tolegete sinda ba ko mo condemn ake bono ko teba piano ne bono ko teba abasaya ba gusi ekarakariya tia gutukaborere bakasambire bakasamoja onye tumuga tibeza bokaborere group kende saa 10 kende konda onye tumuga kende rakore no some ngaseti yangotu omako gende kondo kore kende gyozi nya mungana onye gutuka marogo koma gosoka ne karedi bita masasi atatu koma kubugi onye gosoka ngabono kutukugambe kora barai turugwe konya bugimo bwao bugimo boroke erosi yangu bugimo tia goso baigoro mheshimiwa mheshimiwa Simba igoro yobo gara igwa kusichiga na performance nimba I don't know whether you are in the right position koiranelia because you are an aspiring rende ba tanga abane tora confirm oboibi mbole boso oboibi mbole nyamira no ngwa ebeka ndengete asinyire ngaki na kyago ikera abaibia oya ntari boigo it must be part of it, but I want to say ngaki omo governor ongwa aida bantu balense yae ba mubwiro oboibi ko control ta kunyara control lazima atake position nango kuona hiyo information error oboibi bogendere abantu bakoro sibesa without the knowledge mheshimiwa Simba bagenda aende EACC karatiga ngukwana nande imbi aleta kwanza ngende agende EACC bia kwanza aleta ngende EACC umuntu tenenete kisi EACC ayabu tuna na commission yenye simply because of compliance angi kona izina bara corporate na abantu balenge mali account umheshimiwa ungwaye must umheshimiwa ungwaye must make sure nge myaka 5 nje twakwa nenera na mde myaka 5 tigaonjo kabe mna uhuru anyway dingana lyo mwene saba saiba uhuru ochenjiri abaibi buna abono yarongerana abababo William team ya baba yarongerana bakumidinga konyoroso boibi konyabole uhuru bekire okune kirono ege ndoga tanga ki umheshimiwa mna ngwaye tiganera aonjo kabe mna uhuru bono iga anyare kubunge me freji iri abaibi bali abange bali town gali bakoiba na yara save legacy yae namba ibere abasaya yabona opportunity kotokora abasaya mbabwate liba gali nene and I can tell them like the future is promising. Yes. As long as my brother there by commit ko koregen banyo legen bago ndo wonjere egesa kugionsi ipi nga umwana ka kura form 4 ndaitaya ndem boda kunyalikana lazima abandi na mapera bakonya kolikusia nebirango tibabweke mebuko babwatigende bawo bali lazima tuisaransense na barai and a big initiative na nchomo umonogeli wo mumsi tongo isaranse tulenze ntuanza kurubogirango tugambe n'abasai kuro bagwanja tugendesa bali bono na barai mbia mona soko join mheshimiwa Simba Arati kwa Dagoret North no mheshimiwa Silvanus Osoro kwa South Mogirango dende mpaka ngakiende lakini nene totora endanda toko batainga very shortly kwa natore na Fredo Bach Machoka na Romoralia uli to mukoro ko rubusi mbia mona mpaka ngakiende njengoro ku banana pedla